Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data Ukwakira Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Zaburi 124 murongo wa 2 kugera kwa 3. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. I'll tell you what happened the other day. I was down in Texas before leaving, and the brethren here are witnesses to this. The Oneness Church, 72 churches sponsored my meeting. Ngiye kubabwira ibyabaye kiriya gihe. Nari muri Texas mbere yo kugenda, kandi ababene data n'abagabo bo kubihamya. Urusengero rw'abanyabumwe n'insengero 72 zashyigikiye amateraniro yanjye. And I put Brother Petty, the Assembly of God brother, up on the platform that night. You know that's true. He's a precious brother. Brother Petty, if any of you know him, in Beaumont, Texas. Hanyuma mpamagaza ku gicaniro mwene data Petty, mwene data mu materaniro y'Imana. Noneho muzi ko ari ukuri, ni mwene data mukundwa, mwene data Petty. Niba muri mwe hari abamuzi bi Beaumont muri Texas. He's one of the finest men I ever met. His wife is a converted Catholic, a real sainted woman. He's a real man of God. Numwe mu bantu bahebuje abandi ubwiza nigeze mbona. Umugore we ni umugatorikakazi wakijijwe, umugore wejejwe by'ukuri, ni umuntu w'Imana nyawe. If it wasn't for the grace of God, we'd all be gone with our functions and names. That's exactly right. But the grace of God binds us together. Leta ubuntu bw'Imana twakabaye twararangiye twese n'intonganya zacu n'ibindi. Ni ukuri. Ahubwo ni ubuntu bw'Imana butugize umwe. No wonder we can sing, blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. That's what we need. Nibitangaje ko tubasha kuririmba tuti, umurunga uteraniriza hamwe imitima yacu muri Kristo uhabwa umugisha. Nicyo rero dukeneye. And so you know what? The general superintendent over the church called me up. He said, "Did you know what you did last night? The second night there." None muzi ibyari byo? Umugenzuzi mukuru w'urusengero yarampamagaye, maze arambwira ati, uzi ibyo wakoze ejo nimugoroba? Umugoroba wanjye wa kabiri hariya. I said, "What?" So we had a wonderful meeting. Said you had a man on your pulpit was a sinner. Avuga nti ni iki? Avuga nti twagize amateraniro meza cyane. Aravuga ati wazanye ku gicaniro cyawe umuntu wari umunyabyaha. I said I didn't know it. Where was? Said that Mr. Petty. Oh, I said a sinner. Well, I said he's the Assembly of God preacher, brother. Avuga nti ntabyo narinzi. Aravuga ati uriya Petty. Ndavuga nti ni umunyabyaha, ariko ndavuga nti ni umubwiriza butumwa wo mu materaniro y'Imana mwene data. He said, yes, but he's still a sinner because he hasn't been baptized right. And I said, brother, pray tell me why. Aravuga ati yo, ariko uko biri kose ni umunyabyaha kuko atabatijwe uko bikwiriye. Maze ndavuga nti mwene data basabye kumbwira impamvu. I said he's got the Holy Ghost. He said, Brother Branham, what did Peter say? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ndavuga nti afite umwuka wera. Aravuga ati mwene data Branham, ni iki Petero yavuze? Ngo ni mwihane maze mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubabarirwe ibyaha byanyu. Therefore your sins cannot be remitted until you're baptized in Jesus name. I said, is that the formula, my brother? Rero ibyaha byawe ntishobora kubabarirwa igihe cyose uzaba utarabatizwa mu izina rya Yesu. Ndavuga nti Yesu niwo muyoboro mwene data. He said that's the formula. I said God upset his own apple cart then in Acts 10:49. For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell upon them which heard the word. Aravuga ati niwo muyoboro. Ndavuga nti kandi Imana yahinduye umugambi wayo bwite. Rero ubyakozwe igice cya 10 murongo wa 49 ngo kuko ubwo Petero yari akivuga ayo magambo, Mwuka wera manukira abumvaga ijambo. And they had never been baptized at all. Then God gave the Holy Ghost to people that wasn't even converted. Where in the world are you standing now? Nabona kandi nta nubwo bari barigeze kubatizwa. Rero Imana yahaye umwuka wera abantu batari bakizwa. He said, you know what we're going to do?
said, we're drawing a little ring and drawing you right out of our circle. Then I said, I'm going to draw another and draw you right back in again. Ndavuga nti none uhagaze he ubu? Aravuga ati uzi icyo tugiye gukora? Aravuga ati duca uruziga ruto kandi turuca kugira ngo ube hanze y'uruziga rwacu. I said, you can't draw me out because I love you. See, you just can't do it. I said, there's too many of your brethren out there that love me and believe in me. I said, you... Rero ndavuga nti ngiye guca urundi nduce kugira ngo mwongere noneho mubemo. Ndavuga nti ntushobora guca uruziga ngo umpeze kuko ngukunda. Murabona? They'll come anyhow. I said, they'll come and you can't draw me out. If you draw me out, I'll draw you back in. Murebe, ntushobora kubikora nta kindi. Ndavuga nti hari bene so benshi hariya bankunda kandi banyizera. Ndavuga nti wowe bazaza uko biri kose. Ndavuga nti bazaza kandi ntushobora guca uruziga kugira ngo umpeze. I said, when you make one circle, God by His grace let me draw another and pull you right back again. That's right. Draw right back again. Nuruca ngo umpeze, ngewe nzaruca kugira ngo ngusubizemo. Ndavuga nti nimuca uruziga, Imana ku bw'ubuntu bwayo izanshoboza guca urundi no kubasubiza amaho. Ni ukuri kuruca ngo mbasubizemo.